khona imali safuna nge-tourist pay ngakwazi umuntu ngabela mase bakhandayo uzokala bangixoshe eplazini mina ngitshela amabhunu ngiyayifuna imali yami madoda omncona ngibuyisele umuntu isidubulana rekomkansi eprade batshela sime-scrovius stable fear scrov sengitshela umlungu lapho weplaza uherman ukhona manje akafini la ubizo yabo usimenani lo umfana kimi lo okala umadlamini uyihla uyena phutha umlungu wabe inyamazana bangesibhamu lapho wakuxoxela ngiyakhumbula sixoxe umlungu wakhe wageja inyamazana lapho obizo lapha ecwaka usimana tshela safaka ukhakhe lusiyinkomo namankulu yasho ngase ngihlaba la ihlaba endlebeni uyama zaphumisa ibhelundi lingaka impalo zaphozi lapha niyasho indula mthetho eqona kusakuningi fika kanje ngathi phaqha 38 amncane appointment awubona njalo mlungu futhi amhlima umlomo kanjani ethi niyeke lifuseko yinja mlungu angcono umuntu angishawa umuntu isithuzo esiphela ngangishawa le technique yakho la eplaza umlungu ngihambe nomncane ngamita ngihamba engihla ngifuna ngihlule mlungu mina mfana ngibla kwesifuka ngebhuzi good donor ngabona incane mfana yabona wafa lo muntu lo washamlungu unestory sakhona samandla lipoyi sobhala indaba ekarajla ukhulu poyi sabe poyi bamba la laba trishot wabhinqela la wabhida wahleka sokaphola wafa lo muntu usebenza lo muntu lo owamaphendumo la ibamba ngalezi nini le ufile kodwa yajabula washayiza ibhulu kaDonald engalibamba lapho ezinye funa mina mkhulu liyabhala la sikhalo esipe ngalwile uchifa ekhanda ngaya le lesa mawolo ligcina labo baniya leliphihla igazi legodi ngale ifa Donald uthi uyayibamba le nduku akwazi ngalifunga la ipipe sokuhlaba ke nduku la ayayuya la njaleya kwamlo mlandi manazeni kwafa lo muntu odwa la msaboy futhi ngilimele wangalizobha afana gibela boys edolweni washibuleka ibhuzi ngabuyela lathi yakhipha nishoti avela ngathi lageja ngahlangana ngiyifuma kanje iThembe kanje nci ngase ngingasaliyeke nci badaso alisleke lo lahleka njokufa ngaka sana bonke weboy qumla amazihamba bilaqeka ala likweshothi ela ngibona mkhulu uyahlanya lo bathe bazomhlanya noma ibhazi ngicela manje osho lemvubu lo sekhala angenzi kanje sekhala angenzi kanje ngempela wesiphe no boys boys kanjani ni radi nemaneni bafana bami boys no pay angihlelo usuni nephatheni zonke nomani ufuna ukuhlelela sixoxe ezinye izinto neza pay napho uyangazi yabo nje kusasa bengifuna ushaya ucebo noma ifuna ngibuyela abantu bahlahlalisa iyenqina namanqina baphekele kodwa olesibili ngiyejadini unasiphelo nemali wejadini bese sibuya senze i-voltrek ngolesithathu uzokuzama lokho izobuya leyo mali yakho funa ngeke umlungu manje angisawazi komlungu lento ndiyangivimba ithi angithathisa inqila kusasa sibheke shuthi usuku lonke ngila kusasa kanti lwesibi funa ngemsebenzini weboys yabo akuyazi nobhoyi kohola wesiphe manaka siphe khona ufuna siyikhande siphe le ndaba yethu boys nawe siphe le ndaba yini ngiyayithanda mnandi konye sikhuluma kanje funa hlelo usuku siqondane ngqo nisho nifuna senze kuphi mina ngifuna ukutshela ngento yakhona yenza ukuze makhona kubuzayo thothi uyayazi umuntu njengomlungu ukotha bayazi bengaxoxa nomlungu yangisathana nqula kancane ade kufika uNtula sihambile wasekhondweni yamala uphawu athi abantu abamhlophe uphawu ala ekhondweni nje la ngasembuzini komthembu yena wasekahle uthe Eric ufawuthi wabona akuthi ufawuthi wathola uhlolo ukukhuluma la ulimini ngamtshela umlungu engixoxisa izinto la ngiqashwa ngoba ngiyasebenza ntombi yami ayibuze thandana enkantolo empangeni ithi converse traffic ekulu boys angisho angeke kodwa mkhulu mina wangibuka bakhe ayiwona kuphela wathandana nomlungu la mina ngathena umlungu wena icala enkantolo ngwatshela ubhula bese waba nangana ngomlungu ufake ishit ikhefa le hayi phulu hamba nangana la kaka la masimba lawo lashe enkantolo tshela imantshi khona ingquza nayo uyotshela indaba enkathi ayikho ukhuluma nje ukhosi wabantu angeke nje lapha
mase kundaba emantshi lutho anti yabona nje umkhosi ngayebuhlangana la mani kudu mani ukhosi ebuhlangana nkathe ngeke abasebona kuphela emnyama kwakhe kwafanele kulandele phela emva kwenkosi ungathi bathe ukuthini ngathi bohlangana bohlangana kwafanele kuhlangana kudala how many years apho ubuya wafa hayi ukuthi inkosi i-under le nto i-under enjani nakhuluma ngensizwe ehamba izosingela uma kuthiwa kwenziwe ihlambo lensizwe ekhaya isizulu hhayi ingquze leyo amabhulu abantu bethanda amabhulu okuthini benza amaqembu anti balimaze boys futhi ehlukane phakathi nayithanda nje le nto leyo omambuza kahle omunye umuntu hayi wena ngane yami semuntu uthi le nto ikwenzelani uthi angiyayithanda awuthi ubaba wakho le ingquze leyo ubaba wakho lapha ekhaya namapse lamntaka ubaba wakho bafakela ikakima amasima udla yedwa nengane zalo bafazi bakho zibi ingane zabuthezi manje abayiphethe epakeni maye ndoda enkulu ibi ngana ngane wasisela hayi mkhulu ngaze beyisosha futhi ukwenzela kwabo yabona bambula khrisana bayihlalaphi bayephatha inquzo yenza mkhulu uzuma ngephatha kuba khona ukhrisana beziplana lekati uthiwa ubona bashishe likhipha awodi phumile inkabi le usabala iy'nkabi ewufile boys usabala iy'nkabi ukuthi ubani inkabi njengoze sokwene kanje kanje nami ukuthi ugade omunye umuntu manje kufanele isimple bona mnanga uzozombaza asiyeke khuluma kodwa bona ngifuna umtshela nje yenza phe yabona ukwene kanjani hlale etheni ibhobho ngonesibhobho kodwa apha kukhala omiyane ekhaya kosaziphila yedwa hlala nomunye umuntu anti yabona iqala apha kwenzinto njengobuthilezi yikane ngane lezinto fana umndeni ubuthilezi phela oyephethe abantu fana umndeni omningayo boys fana bathena mhlawumbe abathathu ebe ney'ngane inqwaba ngezemfundo anti yabo umuntu osephethe maye ifile indaba yenkosi lelo iyokuhluka eminyakeni ezayo hhayi maye ngingayithanda nje manje mkhulu yokuhluka wemkhulu lalela ngane yami izophela indaba lezikipho manje le fethela emandeni wayesenabelungu sehambile bamnika imandini le college lamsebenzi wayesebenzaphi ungaloku nimithi wayesebenzaphi lese question simply question iyendaba yetechnology yenu niyifundile simply question why you working before why khanda ubani iswa kuwayephethe ayikho inkosi yaba khona kodwa lena khona ngimli andayenje ile nguthomba yaqhumuza nganduje kwana qhuma induje qhuma uthi ufuza ikhamba sichanza wena ayikho inkosi yabuthize emlandweni kwi-history mlandweni nqoze history ayikho qala ngabo nomshana wakhe basanobhodi ibhunu leselafi inja hayi sipare wespe masaphela safuna siphila ngiyafisa khona safuna sikubhala abafana aphela ikhaya kithi ushayela kutoleka okukhona okwenzeka la nje emerensini nomzengane ngey'nduni ey'nquza yonsonihloniphe niyakhola ukhona i-under ukhona wabona wasebahambe banixaphaza hayi mina mfana wakithi ngiyashaka senze ngeke nje ngitsi ngiyahlonipha nje mboys weboys angiso sisinoxhumana nasiko sishayeli bagede nje siyashaya nomkhulu nolile sawubona bhuti